Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jednu finu pitu sa gljivama i mesom. Treba će nam 250 g šampinjona koje ćemo sitno nasjeckati u blenderu ili ručno. Jednu veću glavicu crvenog luka ćemo narendati i propržiti je na zagrijanom ulju. Pržite otprilike neka 2 do 3 minuta pa dodajte 300 g mljevenog mesa. Miješajte otprilike 3 do 4 minuta pa dodajte jednu malu kašičicu vegete i jednu malu kašičicu bibera. Biber se osjeti, ja tako volim. Ako niste ljubitelji bibera, ili smanjite količinu ili ga izbacite. Nakon što se meso dinstalo otprilike nekih 5 minuta, dodajte šampinjone, jednu malu kašičicu soli i nastavite dinstati nekih otprilike još 5 minuta. Sad ćemo napraviti preliv. U 150 ml tečnog jogurta dodajemo 3 jaja, pola male kašičice soli i 1,5 malu kašičicu praška za pecivo. Sve ćemo ovo fino izmiješati i ostaviti sa strane. Pola kilograma jufki za pitu odvojite 3 do 4 lista pa ga izrežite na veličinu tepsiju koju ćete praviti. Ja sam ovaj put pravila u okrugloj tepsiji prečnika 32 cm, a možete da pravite i u četvrtastoj tepsiji. Redate jufke i posipate filom. Znači, radite to kako inače radite. Ja vam ovdje samo pokazujem to jedan dio kako sam ja radila. Znači, dno sam obložila jednom cijelom jufkom pa sam poredala ove ostatke koji su ostali nakon što sam izrezala jufke koje sam ostavila za kraj. Pa sam nastavila redati jufke i posipati filom. Stavila sam ove 4 cijele jufke ovako, koje sam poslije preklopila tek toliko da pita ljepše izgleda. Uopšte ne morate da radite ovako, znači radite onako kako ste vi navikli da spremate. Pitu ćemo cijelu na kraju preliti ovim prelivom što smo napravili. Sad, ukoliko vam jufke nisu dovoljno suhe, pita vam neće upiti baš sav preliv. Pa bi vam preporučila, ako vidite da su jufke mokre, da dok posipate jufke sa filom i sa uljem, posipate i sa prelivom koji smo pripremili. Moje jufke nisu bile dovoljno suhe i na kraju mi nisu upile cijeli preliv, što je šteta jer tako pita bude dosta sočnija i ukusnija. Pokazat ću vam to na kraju. Kad ste potrošili sve jufke, ove koje smo prethodno prvobitno, odnosno isjekli, ćemo staviti na kraj, svaku ćemo pomastiti i malo ćemo ove ivice pritisnuti unutra da budu. Pitu ćemo isjeći kao kad biste sjekli picu. Najlakše vam je da površinu pite izrežete sa nekim manjim reckastim nožem, pa onda do kraja prerežete nekim većim oštrijim. Nekako ti reckasti noževi bolje izrežu površinu ove pite tako da jufka ne popuca. Sad ćemo da prelijemo prelivom i ostavit ćemo pitu da odstoji nekih 20 minuta da upije preliv. Nakon 20 minuta, ako vam nije upila sav preliv, višak istresite. Zato kažem, ako vam nisu dovoljno suhe jufke, neće upiti sve, pa bi vam možda bilo sigurnije da posipate ovaj preliv ujedno dok posipate fil.
Posućemo sve susamovim sjemenkama i pećemo na 200 stepeni nekih 30 do 40 minuta. Na pola pečenja pitu izvadite pa ponovo nožem izrežite jer će da se prilikom pečenja spoje ove linije. Pitu možete posuti kiselim vrhnjem ako volite, možete je jesti odmah ili je poklopiti tepsijom da malo omekša. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se pita svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Do kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani.